Procjenjuje se da u zemljama Zapadne Europe 30% populacije volontira. To su 3 osobe na svakih 10 ljudi. Međutim, u Bosni i Hercegovini samo 5 do 10% populacije volontira. Volontiranje je kada koristimo sopstvenu energiju, vrijeme i snagu da pomognemo drugima, ne tražeći zato nikakvu finansijsku niti bilo kakvu drugu nadoknadu, osim zadovoljstva u pomaganju drugima. Volontirati se može u sopstvenoj lokalnoj zajednici, svojoj zemlji, ali i šire. Ja i moje kolege danas ovdje volontiramo u okviru ove ekološke akcije vađenja smeća iz rijeke Neretve na lokaciji ispod Starog mosta. Volontiranje je za nas sve uporaba svog slobodnog vremena, darivanje svoje slobodne volje, želje, da pomognemo, da doprinesemo ovome gradu, da damo primjer mlađim naraštajima, da od toga zauzvrat ne očekujemo nikakvu financijsku nadoknadu, jer to nama pričinjava osobnu satisfakciju kad znamo da smo uradili nešto dobro za naš grad i time doprinijeli. Volontarizam je za me da dam nešto za druge koji nemaju, da dam šta znam. Volonteri ili volonterska djelatnost ne smije biti motivisana financijskom koristi. Niti sami volonteri mogu biti zamjena za plaćene uposlenike. Volontiranje ne smije biti preduslov za stjecanje kvalifikacije. Volontiranje mora biti slobodno i bez prinude. Volontiranje mora biti dvosmjerna razmjena između volontera i agencije u kojoj on djeluje, te mora koristiti još nekome osim samog volontera i njegove porodice. Ljudi često ne shvataju taj pojam volontiranja, misle da je to neko izrabljivanje radne snage i sve, ali to je čista dobra volja pojedinca da pomogne nekome kome treba. Šta volonteri rade? Mnoštvo različitih stvari, ovisno o njihovim interesima, talentima i vremenu koje mogu posvetiti volontiranju. Sedaj nas je tukaj 15 prostovoljcev iz Slovenije, od tega sva 2 profesorja in 13 dijakov. Sem nas je pripeljala želja po izkustvu drugačne kulture, pa tudi po darovanju svojega časa za bližnjega. Kljub temu, da smo samo 3 dni, upamo in verjamemo, da bo to trenutki, ki nam bodo prinesli tako nam, kot tudi domačinom nekaj lepega, pa nam pustili tudi neko vez, iskrico za boljšo prihodnost. Zašto bismo volontirali? Zašto bismo ti i ja volontirali? Moj lični motiv, ono što me potiče da volontiram je prvo nova iskustva, nova prijateljstva, nova saznanja i pomoć. Znači, pomoć onima koji neko drugi nikad ne bi pomogao. Da lahko svoj prosti čas in energijo posvetiš nekomu, ki te potrebuje. Volonterima mora biti osigurana podrška i materijali potrebni za izvođenje aktivnosti koja im je dodijeljena. Kad za to postoji najmanja mogućnost, volonterima mora biti isplaćena naknada za pokrivanje troškova obroka ili putovanja nastalih tokom volontiranja. Od posebne je važnosti da se sa volonterima odnosi sa poštovanjem, da se njihov doprinos štiti, vrijednuje i obilježava. Jer samo zajedno možemo mijenjati svijet. Ako želiš postati volonter, odnosno volonterka, prvi korak jeste da posjetiš web stranicu mreže lokalnih volonterskih servisa u Bosni i Hercegovini volontiram.ba i tu ćeš naći više informacija o tome kako i gdje volontirati u tvojoj lokalnoj zajednici. I naravno na kraju, volontiraj!